Dobro. Eto, da. Slobodno me prekini ako nešto ne štima sa zvukom ili bilo što od tih tehničkih problema. Može, Dobro sretno jutro. Katja. Hvala ti. Dobro jutro svima, dobar dan, možda ako ste već dugo budni, dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovu temu danas. Jako mi je drago da imam priliku približiti moje iskustvo sa HR tehnologijama i nadam se da ćete s ovog webinara otići s nekim novim znanjima. Tihana me već lijepo predstavila. Kao što znate, moje ime je Katja. Ovdje sam navela nekakve moje osnovne podatke. Slobodno ih iskoristite. Možete me dodati na LinkedInu, možete mi se javiti ako imate bilo kakvu potrebu kasnije. Ako vam nešto nije bilo možda skroz jasno u prezentaciji, voljeli biste pobliže to proći, svakako. Nisam navodila detalje svog životopisa jer su već najbitnije informacije o meni bile navedene u pozivnom mailu. Po struci sam kao i vi psiholog i od početka karijere radim u HR-u. Počela sam karijeru u Infobipu u vrijeme intenzivnog rasta te kompanije 2015. I tamo sam radila na poziciji HR generalista gdje sam stvarno imala priliku uspostavljati i razvijati sve procese u HR-u kroz sve funkcije. A kasnije sam se specijalizirala za HR tehnologije i analitiku. Znači, taj dio HR tehnologija radim već nekakvih 7 godina. Dio u Infobipu, a veliki dio sad u Nizozemskoj gdje trenutno živim. I radim u kompaniji koja se zove TomTom na pozicijama vezanim za implementiranje HR alata, upravljanje projektima digitalizacije procesa, velikim strateškim projektima u HR-u koji se protežu možda kroz nekoliko funkcija i obično uključuju isto i alate, odnosno digitalizaciju. Moje službeno radno iskustvo je vezano za IT industriju, ali u slobodno vrijeme sam radila i sa nekakvim manjim kompanijama, consulting vezan za HR tehnologije, tako da imam ipak i uvid u različite sektore. Znam da IT sektor zna biti malo ovako specifičan po tome što se sve koristi, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti približiti što je sve moguće raditi sa HR tehnologijama iz različitih sektora. Teme koje bi voljela danas proći sam podijelila u 3 kategorije. To je pregled tržišta HR tehnologija, arhitektura, znači kako mi slažemo naše alate u kompanijama i umjetna inteligencija, jer je to bilo pokazani interes već prilikom prijava za umjetnu inteligenciju i kako donijeti odluke i uspjeti u tome, odnosno bar probati uspjeti. Tako da ajmo krenuti sa pregledom tržišta HR tehnologija, znači gdje smo danas i kako se snaći u količini dostupnih alata. Slika govori 1000 riječi, u ovom slučaju 1000 alata. Htjela sam početi sa pregledom tržišta samo za 2 funkcije, odnosno 2 HR funkcije i kao što vidite postoje stotine, ako ne i 1000 alata. Baš smo evo prije nego što smo krenuli sa webinarom pričale kako za svaki proces koji možete zamisliti, za svaki problem koji možete zamisliti u HR-u postoji neki digitalni alat koji vam obećaje da može taj problem riješiti ili da vam može taj proces digitalizirati. Ako samo recimo pogledamo ovaj dio akvizicije talenata, znači za svaki subproces, odnosno mali dio akvizicije talenata vi imate barem 5 softvera vezanih za to. Znači posebne alate za privlačenje kandidata, posebne alate za informiranje kandidata o selekcijskom procesu, dogovaranje intervjua i tako dalje. I ista je situacija u svakoj drugoj HR funkciji. Tako da tržište je jako zasićeno, što već vjerojatno i sami znate i postaje sve teže snaći se u tome svemu i pronaći ono što odgovara vama kao kompaniji. Dosta mi se kolega baš iz Hrvatske bilo žalilo da se ne mogu snaći u odabiru i ne znaju što odabrati i kako, pa evo znajte da niste sami, to je stvarno postaje sve veći problem, pa čak i ljudima koji rade u tom dijelu HR tehnologija, meni isto. Stvarno je teško odabrati, ok, po čemu je sad ovaj alat bolji od nekog drugog. Takva velika količina dostupnih software rješenja neminovno vodi do zasićenja tehnologijom i lošeg digitalnog iskustva naših zaposlenika, što je dosta paradoksalno jer bi zapravo tehnologija trebala pomoći automatizirati procese i olakšati ljudima život. Međutim, zaposlenici danas
barem u tehnološkoj industriji u prosjeku koriste oko 10-11 alata na dnevnoj bazi. I to zasićenje ima utjecaj i na nas kao profesiju, odnosno na HR-ovce, jer moramo u svom odabiru biti svjesni digitalnog iskustva koje donosimo zaposleniku, kako bismo osigurali dobro prihvaćanje naših alata i njihovo stvarno korištenje u organizaciji. Znači da nam te investicije stvarno daju neku dodanu vrijednost kompaniji. Sad bi prešla na ovaj dio arhitekture HR tehnologija i umjetnu inteligenciju. Možda najkompleksniji dio slajdova danas, kroz koji bi vam voljela prikazati kako je sve moguće izgraditi ono što se zove HR tech stack. Kad kažem HR tech stack, to je zapravo način na koji su svi naši HR alati povezani i kako oni međusobno komuniciraju. Imam 4 primjera kako to može funkcionirati i voljela bih vam prikazati možda i nekakve pozitivne i negativne strane svakog scenarija, ovisno o onome što odaberete. Postoji naravno više od 4 načina kako se možete organizirati vaše HR alate, ali ovo je nešto što ja najčešće viđam na tržištu da različite kompanije imaju i kompanije različitih veličina, od najmanjih gdje je HR jednako 1 pa do stvarno velikih kompanija sa 10-20 tisuća ljudi. Evo ga, prvi scenarij je zapravo sličan ovim slikama koje smo malo prije vidjeli i radi se o modularnim rješenjima gdje svaka HR funkcija može imati svoj digitalni alat. Nadam se da ste za neke od njih već čuli, vrlo vjerojatno ste čuli barem za ATS i za Core HR sustave, znači ATS, odnosno Applicant Tracking System, navela sam engleske termine jer ćete ih tako i naći na Google. Je alat za selekciju, odnosno recruiting, dok Core HR alat je glavna baza podataka o zaposlenicima. Zatim možemo imati posebne alate koji služe za praćenje benefita, za obračun plaća, pripremu plaća, administraciju i traženje godišnjih odmora i sl. I to je recimo scenarij koji se najčešće viđa kad se tek kreće sa digitalizacijom nekakvih procesa. Znači za nešto imate alat, možda ste stvarno kupili taj ATS, imate vjerojatno nekakav Core HR sustav ili je došao iz financija ili je baš napravljen za HR, nešto je u Excelicama, nešto čak niti nije u HR-u, neki drugi timovi rade, ali to su zapravo sve u neku ruku HR alati, zato jer ih vi obrađujete podatke, u njima vi ih koristite za HR procese. I ovo funkcionira do određene mjere. Mislim da možete pretpostaviti da u ovom slučaju ima dosta copy-paste zadataka. Ne možete dobro pratiti podatke i iako imate procese uspostavljene, oni su ipak dosta administrativni. Jer čak i da su vam svi ovi alati povezani integracijama, to se može samo do jedne mjere. To je nešto što najčešće viđam možda stvarno kad organizacije krenu ili rasti ili se malo intenzivnije digitalizirati, da ima puno toga što onda kasnije ipak treba malo konsolidirati. Kako kompanije rastu u broju zaposlenih i kompleksnosti. Nekakav najčešći scenarij koji barem ja viđam je taj da se alati konsolidiraju. Ali ih kompanija ipak i dalje ima nekoliko za različite potrebe. Naprimjer, to može biti ATS za selekciju, može biti HRIS kao baza podataka i da pokrije nekakve temeljne procese. Znači sve vezano za kompenzaciju, za pripremu plaća, godišnje odmore, izostanke, upravljanje učinkom i slično, ali ipak se kompanije odlučuju uzeti možda nekakve dodatne specijalizirane alate, na primjer nešto baš za edukacije, neke online edukacije, ne znam, Udemy for Business i slično. Ili nekakav dodatan alat za HR reporting i analitiku. I nije neobično da velike kompanije imaju ovakvu arhitekturu. Ili čak da se neki koji su imali jedan alat za sve čak vrate na ovakav model, zato ima dosta dobre pozitivne strane. Znači ipak nemate toliko puno alata koje vaši zaposlenici koriste, a zadržavate mogućnost da imate visoku kvalitetu različitih modula. Znači recimo ako vaš HRIS ima mogućnost da vam da i ovaj dio za selekciju, ali to nije toliko dobro, možete ići na nešto što je malo ipak bolje ako vam je važno
imati dobar alat za selekciju, znači da je možda malo više automatiziran i slično. Međutim, negativna strana ipak je tada su potrebne stvarno dobre veze između tih alata, to se zove integracija, i promjene. Ako imate nekakve promjene u vašim procesima, ipak je malo kompliciranije to promijeniti nego da imate samo jedan alat za sve. Kad kažem da je kompliciranije promijeniti, recimo na primjer, ako imate, ovo sam preskočila, tu smo bili, jel da? Da. Ako imate nekakav povezan proces između selekcije i zapošljavanja, znači, na primjer, uspjeli ste napraviti vašu arhitekturu na taj način da kad pošaljete kandidatu ponudu za posao, to vam se automatski kopira u vaš HRIS, ne morate ništa prepisivati. To vam funkcionira tako dugo dok taj vaš proces je takav. Čim vi malo nešto promijenite u procesu, morate mijenjati tu vezu između ta dva alata. To nije neka, ako imate nekoga ko to zna napraviti, to stvarno nije nekakav veliki problem i može biti i dosta brzo, ali donosi određeni trošak. Jer ipak morate dirati dvije stvari, a ne samo jednu, koje možete pratiti taj proces. Da pređem na treći tip je jedno rješenje za sve, takozvani HCM suite, znači alati koji imaju mogućnost pokriti sva područja HR-a i oni nude različite module. I to su vam alati za koje ste sigurno čuli, znači SuccessFactors, Workday, Oracle, Microsoft Dynamics, znači velika i kompleksna ERP rješenja. Dobre strane tog pristupa, ja ih stvarno volim jer su podaci u jednoj bazi. Znači imate odličan reporting, možete raditi odličnu analitiku, informacije iz jednog modula vam automatski idu u drugi, ne morate kopirati podatke o zaposlenicima iz Excelice u jedan alat, u drugi alat, u treći alat. Stvarno se značajno smanji. Sad ću stati, je bilo možda neko pitanje ili je sve ok? Mislim da ovo je neko slučajno. Ok. Dobro. Problematična strana je vezana za komercijalne uvjete i ukupni trošak održavanja tih alata. Znači, ipak ste vezani za jednog prodavača, što naravno njima odgovara, ali vama možda ne, jer je dosta teško izaći onda iz takvih ugovora i tu stvarno trebate nekog u nabavi da se time bavi i da radi na tome da su onda i komercijalni uvjeti na toj strani dobri. Isto tako, ti alati često imaju svoje jače i slabije strane. Na primjer, alat koji se zove Workday, oni u paketu prodaju sve. Prodaju i alat za selekciju, prodaju, stvarno imaju, ja mislim da 20 modula koje možete od njih uzeti, ali taj alat kao ATS je očajan. Znači, kandidati se žale na težak proces prijave, rekruteri se žale na puno administracije. Ja nikad nisam čula nikoga da kaže da Workday za selekciju je baš super. Stvarno više čujem ovaj užas, nemoj mi uopće da s tim radim. Do te mjere da čak i rekruteri ne žele prihvatiti ponude ako trebaju raditi u tom alatu. Tako da vam je to dvosjekli, možda tako kažem. Znači, uvijek ima nekih strana gdje su stvarno dobri i gdje bi uvijek ih preporučili, recimo, da uzmete nešto tako veliko ako ste pogotovo velika firma, ali onda ipak morate znati gdje možda ne uzeti određeni modul, iako je puno jeftiniji od nekakvih drugih modula dostupnih na tržištu koji su individualni alati. Dodatno, za takve velike i kompleksne alate trebate imati tim HR specijalista. To je čak i posebna job family u HR-u, koja čak niti nije u HR-u, nego je u IT-u. Primjera radi, u mojoj trenutnoj firmi u tomu mi koristimo taj Workday i imamo oko 4000 zaposlenih i imamo 6 Workday specijalista. Znači, to je dosta veliki tim koji održava taj alat. Booking ima 60 Workday specijalista. To su dosta skupe pozicije, dosta specifične vještine koje je teško naći na tržištu. Možete to naravno outsourcati negdje, ali dosta povećava ukupni trošak investicije i to je nešto što morate imati na umu, recimo ako se odlučite na tak veliki alat za vašu kompaniju. I četvrti tip alata koji imam spomenuti je nova generacija HR tehnologija. Engleski termin za njih je Talent Experience Platforms.
To su softveri koji targetiraju upravo negativne strane iz prethodnog modela, a to je korisničko iskustvo koje možda proizlazi ili iz velikog broja nepovezanih alata ili iz lošeg iskustva ako sam alat nije dobar. I oni nude softver koji vam kao sjedne na sve što vi već imate i uvede malo reda i smisla u to. Najviše na način da zaposlenici zapravo imaju jedan alat koji gledaju na ekranu i onda on u pozadini komunicira sa svima ostalime što vi već imate. Znači, ne znam, idem zatražiti godišnji, uđem u taj portal, on mi riješi sa stvarnim alatom u kojem se obračunava moj godišnji putem jednog klika. Isto tako, ako imam proces upravljanja učinkom, ja opet radim u tom jednom alatu, ali on sa nečim drugim u pozadini komunicira da provedemo taj proces do kraja. Ovo je dosta zanimljivo, ali to je stvarno ono što zamišljamo kao alat baziran na umjetnoj inteligenciji. Jedan klik i on sve za nas napravi. Dogovori se s kandidatima za intervju, daje im povratnu informaciju, predlaže djelatniku koji bi mogli možda biti nekakvi njegovi sljedeći koraci u karijeri, koji bi mu mogli biti edukacije koje želi možda završiti i slično. To je stvarno prekrasno. Kad gledate te prezentacije, to je wow. Sve je automatizirano i to je u pravom smislu riječi nekakva nova generacija HR tehnologija koja će samo postajati sve bolja i bolja s vremenom. Međutim, kao i sve drugo, ima i pozitivne i negativne strane. Korisničko iskustvo je stvarno odlično, to je baš automatizacija. Kad neko kaže automatizacija, evo, misli na to i to pomoću umjetne inteligencije. Međutim, koliko god je to dobro i super za vidjet, alat je dobar koliko je naša baza dobra. Znači, ako mi imamo loše procese, disfunkcionalne procese i na njih samo nalijepimo neke digitalne alate i umjetnu inteligenciju, to su i dalje loši procesi, samo ih sad ne radimo mi, nego ih za nas radi alat, što nije nužno dobra investicija. Sad ću malo napraviti pauzu, znam da je ovo bilo možda dosta informacija. Da li možda neko ima pitanja ili želi da nešto prođemo malo detaljnije? Da si jako kompleksnu stvar lijepo objasnila i sažela. Dobro, vidim niko drugi se ne unmuta, pa onda ćemo nastaviti dalje. Super, evo sam sekunda. I preći na ovaj dio umjetne inteligencije i HRT. Prilikom prijave je već bilo pitanja vezanih za umjetnu inteligenciju. Definitivno popularna tema. Koji god alat otvorite negdje na webu ili u Google, sigurno negdje na njihovoj stranici se spominje Powered by AI, Based on AI. Mislim da je to isto sad, budući da je to vruća tema generalno, da onda svi žele imati to u svojim alatima. Što možda nužno nije istina, ali nema veze. I ovdje sam se odlučila malo poigrati vražjeg odvjetnika i prikazati neke karakteristike koje takva tehnologija ima, uz zapravo neka pitanja, više retorička, kojih moramo biti svjesni prije nego što se odlučimo na tako neke alate. To sve izgleda super, ali ipak ih treba dobro analizirati što oni zapravo rade i da li nama mogu pomoći ili nam čak mogu i odmoći na način da možda uvode neke predrasude u različite naše procese. Znači, evo, imam 3 karakteristike navedene koje nekakve alati bazirane na umjetnoj inteligenciji imaju. Prva bi bila, oni mogu analizirati životopise i dati preporuku najboljeg kandidata za naš posao. Međutim, oni gledaju nekakvu, uspoređuju s nečim, a to je naš oglas za posao. Znači, ako naš oglas za posao traži 10 godina iskustva, određene certifikate, točno specifično određeno obrazovanje, onda oni traži točno takve kandidate. Što nije nužno loše, ako imamo recimo jako velik broj prijava i stvarno nam treba takvo specifično iskustvo i obrazovanje. Međutim, može se dogoditi da propustimo nekoga ako on jednostavno u svom životopisu je to naveo možda drugim riječima ili nije naveo, ne znam, nije naveo obrazovanje, ali stvarno ima dobre vještine koje ipak odgovaraju našem poslu, međutim nije ih alat mogao prepoznati. To će postajati sve bolje naravno sa vremenom, ali recimo to je isto jedna dosta značajna negativna strana koja se spominje kod tih selekcijskih alata, da oni mogu zapravo i propustiti nekakve dobre kandidate. Isto vezano možda za selekciju, ali primjeri postoje u svim
funkcijama, može analizirati ispunjavanje ciljeva i dati povratnu informaciju djelatniku. Znači čita koje ciljeve naš djelatnik ima postavljene za ovu godinu, za ovaj kvartal i da li je ostvareno u kojem postotku i može napraviti nekakvu povratnu informaciju za tog djelatnika. Što olakšava voditelju posao svakako, voditelj se ne mora mučiti, ali zapravo što u tom slučaju voditelj radi, da li on stvarno vodi tu osobu ili daje robotu, da tako kažem, da piše povratnu informaciju djelatniku, onak dosta interesantno za malo razmisliti o tome. I treći može predlagati individualni karijerni plan, edukacije za unapređenje vještina, što isto nama kao HR-u svakako olakšava posao i super je. Međutim, moramo znati je li naš katalog poslova pouzdan, je li baziran na vještinama, je li proces upravljanja učinkom pravedan i transparentan. Znači, moramo biti sigurni da je taj naš proces stvarno dobar, da bi se mogli osloniti na nekakve preporuke umjetne inteligencije. Hoće li nam AI olakšati poslove? Ja mislim da hoće, barem meni već olakšava, ali mislim da nam ih neće uzeti svakako. Može nam pomoći da budemo brži i da budemo efikasniji i to pogotovo ove 3 vrste umjetne inteligencije. Generativna umjetna inteligencija, konverzacijska i RPA, odnosno roboti. Znači, napravite robota koji automatizira proces. Vjerojatno ste čuli već za neke od tih, pogotovo možda ChatGPT, nadam se da je neko možda i koristio. Znači, to su vam takvi ChatGPT, različiti kopiloti koji čine generativnu umjetnu inteligenciju i ona, kao što i ime kaže, se koristi za generiranje sadržaja. Znači, može pomoći napraviti oglas za posao, može nam pomoći napraviti bilo kakve automatizirane mailove, pravilnike, upute, različite izvještaje. Ne morate sjediti 5 dana i pisati priču oko izvještaja, nego možete se poslužiti tom umjetnom inteligencijom da vam makar napravi nekakav start. I onda taj start vi uljepšate, sredite, analizirate, razmislite da li vam je dobro. Meni je to stvarno super, pogotovo za tak nekakve poslove koji traže generiranje velike količine sadržaja, a recimo baziranog na podacima, na informacijama, i onda ih samo treba malo uljepšati, da tako kažem. I stvarno i u tom dosta koristimo i Copilot, Microsoftov i ChatGPT, baš da se ubrzaju ti neki osnovni procesi generacije sadržaja. Onda imamo konverzacijsku umjetnu inteligenciju, to su vam virtualni asistenti koji su umjetni, znači roboti, nije osoba koja vam odgovara na onaj chat, i taj chat koji imate vrlo vjerojatno na svakoj web stranici gdje možete pitati nekakva pitanja ako vam nije jasno. I oni služe da simuliraju ljudsku interakciju i mogu zapravo se iskoristiti kao podrška zaposlenicima ili kandidatima. Na primjer, ako vi u vašem HRIS alatu imate jako puno informacija, imate tamo jako puno pravilnika, ne znam, nekakvih politika, uputa i tako dalje, taj chat vam zapravo može pretražiti te vaše pravilnike i dati zaposleniku informaciju. Ok, što moram napraviti kad želim ići na porodiljni? Izvuče informacije iz svega što je njemu dostupno i informira djelatnika. Znači, ne morate imati nekoga u HR-u koji odgovara na ta pitanja. I to mi se čini da pogotovo za možda tak nekakva jednostavna pitanja koja zaposlenici imaju na dnevnoj bazi, a HR oduzimaju jako puno vremena, je jako korisno. Pogotovo ako imate dobru bazu tih podataka u kojima već postoje informacije i dostupne su, onda vam to umjetna inteligencija za vas pretraži i informira, umjesto da sad stvarno neko mora sjediti idem pogledati ovaj pravilnik, idem pogledati onaj pravilnik, pa ću onda odgovoriti nekome, napisati mail. Tu mislim da u bližoj budućnosti možemo očekivati stvarno velike uštede vremena za HR u tom dijelu. I RPA, odnosno Robotic Process Automation, služi da se automatiziraju repetitivni i jednolični procesi. Znači, to mora biti proces koji je uvijek isti, koji nema nekakvih posebnih slučajeva i možemo ga maltene dati robotu da radi za nas.
Znači to su vam unos ili kopiranje podataka, recimo ako dobijemo listu od zaposlenika, ne znam, sa svim njegovim detaljima, moramo ih unijeti u alat, može to napraviti za nas robot, znači on to pročita i ulogira se u taj isti alat i jednostavno unese. Može se iskoristiti za pripremu plaća, za izradu različitih potvrda. Znači stvarno nekakvi repetitivni poslovi i recimo isto mi u tom tomu stvarno imamo puno robota u HR-u koji rade upravo takve zadatke. Znači automatiziraju nekakve potvrde, unos podataka i stvarno su olakšali kako se to kaže, opterećenje na djelatnike, da smo čak i nismo trebali zapošljavati možda nekakve zamjene ukoliko je neko otišao iz tog dijela HR podrške. Prije nego krenemo na donošenje odluka, opet mala pauza ako nešto možda nije jasno ili ako neko ima pitanja. Mislim da možeš dalje. Dobro. Ok, evo, kada krenuti, kada promijeniti i kako dobiti odobrenje uprave za naše HR tehnologije. Često dobijem pitanje kada krenuti sa HR tehnologijama i navela sam nekoliko osnovnih razloga za krenuti. Znači to dosta često bude kad je HR jako administrativan odjel, znači procesi nisu automatizirani, provodimo jako puno vremena u tim papirima, u prepisivanju podataka, u kopiranju podataka, u pripremi Excelica i zapravo ne možemo se baviti onim poslom kojim bi se kao HR htjeli i trebali baviti, nego smo stvarno jako opterećeni sa papirima i administracijom. Možda kad očekujemo ubrzani rast zaposlenika. Što mi više ljudi u kompaniji imamo, to više imamo i pitanja i veće opterećenje na naše procese. Onda trebamo zapošljavati možda više ljudi koji bi se bavili upravljanjem tim procesima. Dosta često je čak i prisutno interno nezadovoljstvo, znači zaposlenici nisu zadovoljni HR-om zato jer nam treba dugo možda da im odgovorimo na nekakva jednostavna pitanja. Treba im potvrda za kredit, čekaju na nju 2 tjedna zato jer mi nažalost nemamo vremena doći do toga prije zbog svih ostalih gorućih prioriteta. I onda raste to nezadovoljstvo HR-om u kompaniji i zapravo alati u tom slučaju vam puno mogu olakšati da se zaposlenici to mogu raditi sami. Znači sam si može napraviti isprintati potvrdu o zapošljavanju ako mu treba i ode s tim gdje god mu treba, gotov je u pol sata i svi sretni. I kad kadrovska želi postati odjel koji stvarno dodaje vrijednost kompaniji. Mislim da to sve na neki način povezano i drago mi je zapravo vidjeti da se i puno vas javilo već i prilikom prijava da su stvarno zainteresirani krenuti sa HR tehnologijama. Mislim da stvarno danas evo, u 2024. trebaš imati nešto i zaposlenici će sve više to i tražiti. I nikad nije prerano. Raniji početak vam zapravo i omogućuje to da ste skalabilni. Pogotovo ako imate 1 do 2 osobe u HR-u koja gine od posla, što si ranije sredite i automatizirate procese, to će vam bolje biti kasnije jer možete onda rasti puno brže i puno kvalitetnije. I isto tako imam i cirkularni dijagram kako krenuti. Namjerno mu nema kraja, zato jer jednom kad krenete nikad nema kraja. Najlakše je kupiti alat, ali ono što zapravo dolazi kasnije je najteži dio. Kad mislite da ste spremni, krenete od mapiranja i analize vaših procesa. I to vas onda dovodi do toga da definirate koje su vaše potrebe i prioriteti. Naprimjer, ako znate već da imate nekakav proces koji vam funkcionira, koji je super, ljudi su zadovoljni, to sve lijepo ide, onda znate da vam možda to nije prioritet sada, nego vam je prioritet nešto drugo gdje imate očiti problem, gdje vam podaci pokazuju da stvari ne funkcioniraju i gdje bi vam jako dobro došla nekakva digitalizacija. Kad ste definirali koje su te vaše potrebe, onda krenete sa istraživanjem tržišta. Čujete se sa različitim kompanijama, možda što oni koriste, što se njima pokazalo dobro. Čujete se sa tim softverima, vendorima, odnosno prodavačima, oni vam pokažu kako to izgleda i to validirate sa vašim potrebama. Dosta se lako može dogoditi da vam to kako neki alat izgleda odvuče pažnju od onoga što vama zapravo treba. Možda vama stvarno treba nešto osnovno i jednostavno, ne treba vam još uvijek nešto što ima i umjetnu inteligenciju i što radi sve stvari za vas. Ne smijete zaboraviti tehnički dio, znači tu vam treba
iako je alat za HR, on mora biti siguran, mora biti stabilan, mora biti usklađen sa različitim regulativama, možda sa ISO certifikatima i tako dalje. I tu vam ipak treba neko ko ima tehničke vještine da napravi provjeru i da svoje mišljenje, je to zapravo dobar alat za našu kompaniju. I nakon što riješite komercijalne uvjete, onda možete krenuti sa implementacijom, korištenjem i evaluacijom. Kad ste implementirali taj alat, vi se vrlo brzo zapravo vraćate na početak, jer trebate konstantno evaluirati da li to i dalje zadovoljava vaše potrebe. Recimo da ste uzeli neki alat, potpisali ste ugovor na 3 godine, vi nakon maksimalno 2 morate znati da li vam to još uvijek odgovara ili su vam potrebe drugačije. Navodim nekoliko preduvjeta za uspjeh iz mog dosadašnjeg iskustva. Vjerojatno ih ima još više, ali ovo su nekakva 3 ključna koje sam ja izdvojila, koji su mi se stvarno pokazali kao osnova bez koje se ne može. I jedan jako važan je taj da HR posjeduje vještine, tehničke vještine. Vaš HR odjel je super user u tom slučaju. Znači oni svi, bila to jedna osoba ili 100 ljudi u HR-u, oni svi moraju znati jako dobro kako se taj alat koristi i za što služi. Učenje o alatima mora biti dio uvođenja u posao ili u poziciju, zato jer ako se oslanjate na to da će putem neko to naučiti, pokupiti znanje, dosta se to, da kažem, razvodni i zapravo završite s time da vam niti vaš HR ne zna baš dobro koristiti alat, a kamoli onda organizacija koje oni to trebaju širiti. Ne može vam jedna osoba biti, nažalost, odgovorna za to da to svi počnu koristiti. Stvarno mislim da je posao cijelog HR odjela da stoji iza toga i da bude ambasador u organizaciji. Imamo ovaj super alat, ajde, idemo ga zajedno naučiti. To je stvarno dugotrajan proces, ali mislim da bez HR-a koji je tehnički osposobljen ne može uspjeti. Isto tako što vam je kompleksnije, to traži i što je kompleksnost veća, ono traži HR tech specijalista. Znači nekoga ko će se onda time baviti svoje puno radno vrijeme. Uvijek su problemi, znači uvijek nešto ne radi, uvijek nešto treba malo presložiti, konfigurirati i tako dalje. I idealno je stvarno imati osobu koja je tome dedicirana, da se onda stvarno može baviti i analizom da li to nama i dalje zadovoljava naše potrebe ili ne i tako dalje. Iskoristila sam, oprostite, engleski termin comms plan, odnosno komunikacijski plan, nije mi stalo, komunikacijski i razvojni plan. Trebamo kreirati uzbuđenje u organizaciji, isto vezano za ovo kako je HR super user. Znači, ako to tako implementiramo, niko zapravo ne zna što se dogodilo, onda teško je da će ljudi uopće otići, probati to koristiti, biti možda i uzbuđeni oko toga. Znači, stvarno trebamo napraviti komunikacijski plan za tu veliku transformativnu promjenu. Jer obično uvođenje nekakvih HR tehnologija, pogotovo ovih velikih i kompleksnih, je stvarno transformacija organizacije. Znači, morate preći s papira u digitalno. To je velika stvar i za kompaniju, pa onda ishodno tome je jako zapravo dobro kreirati uzbuđenje, da se svi vesele tome, da znaju koje će im možda benefite tu donijeti, kako će to njima pomoći u njihovom radu, da bi ga onda i koristili. Isto tako, svi zaposlenici trebaju biti educirani. To se naravno može na različite načine, ali ako dođete u tu situaciju, probajte da vam se ne dogodi da nemate nekakav plan edukacija, nego da je to zaboravljeno i da se oslanjate na to da će ljudi pohvatati. Jer ipak im to nije njihov temeljni posao i onda zaborave, ne stignu, nemaju vremena, pa vam se opet to sve razvodni i završite sa tim da vam ljudi to ne koriste, da ne znaju kako koristiti i da ste opet u nekakvim polumanualnim procesima. Ne znam, neko ima alat za upravljanje učinkom, ali oni to ipak rade u Excelu jer im je tako lakše, jer ne znaju kako koristiti alat. I opet ova evaluacija koja je konstantna, znači da li trebamo se svako toliko zapitati da li mi rješavamo probleme našim zaposlenicima ili im stvaramo probleme. Moramo isto tako se brinuti o tome da razvijamo taj proizvod. Kad kažem proizvod, to je HR alat. Budući da je to softver koji nije naš, nego je vanjski, oni ga stvarno razvijaju. Znači svakih par mjeseci dođe nešto novo, nešto bolje i onda je naša odgovornost da zapravo to pratimo. Ako to ne pratimo, u vrijeme kad smo mi nešto implementirali, pa za 3 godine
to je nebo i zemlja. Gdje je alat, a gdje smo mi. Tako da ako ne pratimo razvoj tog proizvoda, onda ni nećemo razvijati naše procese i možda uvijek nekakve nove stvari. Pa i tu umjetnu inteligenciju kad dođe vrijeme za nju. I uspjeh kod uprave je, nažalost, jedan od čestih problema. Sretni su oni koji ga nemaju. Možda mogu s nama podijeliti svoje tajne uspjeha kasnije, ja bih voljela to stvarno znati. Tu sam se koncentrirala na dvije stvari koje su meni osobno se pokazale kao bitne. Jedna je ta povrat investicije i koje benefite mi donosimo. Treba u tom slučaju koristiti jezik financija. Nama to ponekad ne dolazi prirodno, ali, na primjer, ako trebate ATS, a uprava vas ne sluša, ili misli da možete vi to e-mailom ili možete poštom, kaj sad, ne treba vam to nikakav alat, zato nije to tako teško. Argument zašto nam to treba može biti da mi želimo kandidatima pružati bolje korisničko iskustvo, želimo ojačati svoj employer brand, želimo postati konkurentni na tržištu i to je istina i točno. I to je pravi razlog zašto mi to želimo, ali možete to i preformulirati na način da kažete, ok, treba mi ATS jer mi trenutno trebaju 3 mjeseca da zaposlim jednu osobu na jednu poziciju. Proces je jako administrativan i ja ne mogu to brže, jednostavno ne ide. Zbog toga odjeli moraju čekati da se neko zaposli, a imaju potrebu i nema ko raditi na razvoju proizvoda. Znači firma gubi novac. Ili ako recimo nemate HRIS alat i radite pripremu plaća u Excelu, svaki mjesec imate određeni broj grešaka, imate krive isplate, opet gubite firmi novac. Znači trebate, stvarno ako se mučite sa uspjehom kod uprave, što znam da nažalost često je situacija, stvarno pričati u tom jeziku uštede, novčane uštede i kako donosimo vrijednost kompaniji na toj strani. I druga važna karika je takozvani executive sponsor, odnosno neko ko nam je sponsor kod uprave, ko prepoznaje vrijednost HR tehnologije, ko prepoznaje zašto bi to ne samo HR-u nego i ostalim odjelima u kompaniji, svim zaposlenicima olakšalo život, može utjecati na ostale članove uprave ako mi to ne možemo i radi u našem najboljem interesu. Politika organizacijska, ali stvarno vam takva osoba može pomoći da progurate možda tu ideju ako nema budžeta ili ako nema sluha trenutno za vaše potrebe. I evo zadnji, jesmo li gotovi nakon implementacije? Naravno da nismo. I što je veća organizacija, to je teže upravljati tim promjenama. Što više imamo zaposlenih, moramo mijenjati način rada i to je naravno teže, ali uključite te zaposlene u evaluaciju tih alata. Tražite povratnu informaciju, pitajte ih kako se to njima sviđa. Oni vam najbolje mogu reći, ovo je super, ovo nam stvarno puno brže odrađujemo nekakve stvari, više nam ne treba za upravljanje učinkom 4 mjeseca, nego smo stvarno gotovi u 2 tjedna jer je jednostavno i efikasno. Moramo ipak imati, kao što sam već rekla, znači nekoga ko administrira te alate, da se stvarno bavi njima i da bude donositelj nekakvih odluka, recimo ako trebamo nešto više, ko može to isto tako i progurat unutar organizacije da se digitalizira. Morate pratiti KPI-eve, odnosno da li vam zapravo taj alat donosi nekakve promjene. Naprimjer, već sam spomenula, ako nam je prije uvođenja nekakvog alata za upravljanje učinkom proces trajao 4 mjeseca i nismo imali nikakve podatke, a sad traje 2 tjedna i imamo puno podataka, to vam je mjerilo uspjeha. I već ta dosta spominjana edukacija, gdje bez edukacije ne samo za HR, nego za sve zaposlenike, nema dugotrajne sreće, da bi tako rekla. Stvarno, to mora postati dio nekakvog onboarding programa, da svi zaposlenici znaju za što im HR tehnologije služe, kako im pomažu u njihovom životu i zašto im je dobro, zašto je u njihovom interesu da ih koriste. Eto, raspričala sam se, obećala sam 40 minuta, ali je potrajalo. Ali to je to, hvala vam puno na pažnji. Možemo preći na pitanja ako neko ima, a ako nemate sad, možete naravno razmisliti, javiti mi se mailom ili bilo što, ako vam treba savjet, dostupna sam. Hvala, Katja. Mislim da jesi bila tu negdje u vremenu.
11.15. Tako da, mislim da si sasvim ok i da ono, super je obrađena tema, super je uvod u temu. Mislim za nekoga tko je možda početnik, nekog tko je trenutno u nekoj manjoj kompaniji koja možda tek razmišlja o nekom vođenju neke tehnologije. Tako da, hvala puno, bilo je baš korisno. Pa evo, ne znam kako je bilo ostalim kolegama. Slobodno sad možete uključiti možda i video ako želite. Ja ću čak završiti recording.